one love, y'all, because we're together. United, baby. Under one roof. Come on. In a house. The house is ours. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free. We are love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we want you in. As long as you bring the love. She young one let me. She the Rex low, be doing number 100 upon way that. Block to hide come by a subscriber na harpum yaw na by the A gari, the modi do it. I did when I had the Kanagum na power sensor by Palakan Tau Chai there do that. Mana my leski test of Biro Tau Cam Jam no Copenhagen, I do top Biro, but do I not Tauraga ID action camera, Namma Chalabata, Nammaga in a color like a last action camera, the play and a mum driver. I do the record Torum Dredo, she's in a Katang. Other thing that Palambi to the Katang Pajawazaga never. Adu do Hadi Pajaga, the Samatic, Laura Katang, Kara, Hadi editing Pamjamina, Kara, Heroes, Habaya, Brian Happet, Torogan Namapaneva, she would phone and Namania, she didn't see Lehore to action came out the Nama, Patangan, go Taliza, Nang, Kotana Tower, Bottle, the Torogan, Layer, Hale, old pump the gate. Karlaga, Adugi block to Shema, Aduga. Zoom had the number of Nigo, quite always holding our Pamura by that era. I'm a happy she short Matiam and the Hapak and so ma'am that Hapak Panico. I do got topics here to Katang Sana, Gatrana, ma'am. What drug to sorry? Hello guys, I'm Ngashigi kangleipak video member Taram. No, sorry, I see topics because 10 12 Padan passed on the way subscriber on my letter no go right. Yang men nipan sure. Ano ko siya sabi na karama bite na fani deep na fagadra sina fagadra adu fagadra da fangdra mayam na sum hambre pangon da karama bite laji ge kamai tok na fagani sina kari hai no na hange ba mayam na do ta ai ju sigi field yang na knowledge lai budi na te online da ngawba amasung YouTube te ngawba ni na ba kamra ha adu na khatang khang bai de ai na sum thingna rakho do hai de makhoi na hai ba launch to matam da hai ba launch to matam da smile la smile ta wi si ta wi hai ba matang do do details to harakke do smile to ge de Aigi Wakalon de Comba. I give you washing bow. I know Kanzaba Karaza Yam Lina Kangan Bangam, but never. I know Pamza. I do not. Aduga Gari Marinigo. I see the compared to the Zadia. I have the lady in the Yamaha company MT15 though. Aduga Anishum the lady in a Pulsar NS200. Sizuga Humsub the lady in a DUKE125. Aduga Marishub the lady in a FZS Sizo V3 version 3 though latest model though adu na hadi 2009 ji da loina launch to giba bike nga tane ai nga si compare to du je khadi anam da chamdam na je hadi compare je kan wadan to je engine cooling da na han to je aham gi oina laiba MT15 gi engine cooling ji de 155cc liquid cooling duga gas NS200 ki oina lai ji na 199.5cc liquid cooling sizo aduga hum suba duke ki oina lai ji na de 124.7cc liquid cooling aduga marisuba FZS V3 gi oina laijina de ma de 149cc AC air cooling si adi liquid cooling ga air cooling ga ba details mate kha gi ko khumba liquid cooling hai jina adi quite first ta ko by the thomi je ko khumba de air cooling hai ji de khumba mangon de ingna ba to pa posa ke mel de ba samna da ko gi bike ki engine da Illuminum lai mata sana makak mayam lai dana adu makak lai du ne ba de makak to character nu si changnam ne ba adu gum du na air cooling hai ba adu ga bo ani sub da loi jina oil cooling aja pulsar 200 kum yaw dai de ko yasmana kana ready water man nam la ga adum engine oil da thogla ga ready water man no changa ga mo inghala da chong ko adu no oil cooling ka we ba adu ga mo liquid cooling ajina aji si jina latest ne ba latest aja kuidi re ga Ada hadi akoi gari a chau budum yong nab da hadi ready water hai na yong nab da akoi ing na kulen gum ba ising gum ba hapat honab da adu gum de ne ba liquid cooling ha dina adu ga sigi wa da de ai wakhal lon da de
NS200 sina fayana khalle aduga ani suba point top speed ki haide side explain to du khanga man yang na thawbai ko adu MT15 da lai jina 140 km/h aduga NS200 da lai jina 155 km/h aduga DUKE125 da lai jina 125 km/h aduga FZS V3 da lai jina 150 plus km/h 150 ki matha puk thau bu ya ado si gi wana de point se FZS V3 zi da tare aduga ahum su badai de braking system ade brake yam tina important o posal amni na ga ai thaina drum brake lai me ade disc brake lai me aduga hajemu ABS ainam loksha leiba disc brake sida ABS se makoina full form ha do anti lock braking system ha male makoina da subject to correct ai chapsa video ko we yam ko gan ne ga 90% ni sumam do mal lala mana comment box ga aduga braking system sida hara ga aham ba goin ide MT15 da jo single channel ABS oira adude NS200 da jo single channel ABS oira adude DUKE125 da jo single channel ABS aduga FZS V3 da jo single channel ABS haidegi ABS haize karina ba miyam da pe salapna gi samna do ko ye disc brake kumba drum brake kumba de khone brake pha matam da chak phajali na chaka do khang lepi dana adu do lep tanam ne kai umba brake kana thoinga da chaka je brake khangpha phajal ta slip oi be chang yang wangi dana do gari shit pai chang wangi chaka je ung da bi gari je slip oi chata de khone mamai lai thu ga jo mamai lai thu ko direction de chatla ro dana adum sichal cha khani chaka sa pai le jo sichal cha khani adu do adi makoi brake sina kambra khoi speed tu gi matung ina kambra chaka je kambra brake sa kambra khatang pha du ni amuk pha amuk thadok tau du ni chaka je slip chatla loi di ni adu ga kana gom na khalam be si ja de brake su tum ma kan da brake pha boi pha du bai tau do adu mai na tau ni khalam me ga do no adu mai na ti tau roi ko hadi yam tina phaba technical makhalam ne si ABS guys adu next lai jina slipper class aduga slipper class ki oina de MT15 ta yaure aduga NS200 da dino Duke ta junno ada FZS ta junno slipper class ai ja kaina mayam da telapna hapet haye ko adi yam sang na haido ten na kamain haine da de 3 dagi 2 gumba 1 gumba da 100 to ga 100 pa matam da ko class te pai da class te pai kana de chaka do kanna ngam ba de khangtap tap thrai ni da na aduna khangtap tap thra pu ngam de ngam da ma hak engine da jung tap tha lai ne ba engine da tap tha engine gi masai na khangtap tap khare ba engine da di masai khangtap tap khare ba gya ro khangjin chilam ni na aduga tayar di tap thrak tram ni na ko tayar do brake khra pha le ba engine da khangtap tap thra aduna engine ji sok pa gi chance yam wang ye ba wang ne da slipper class ai na samna da khoina cycle tho ma ta cycle je mamang lom da dum ul laga di yai da na do maning lom do ul ka da slip chatra adumaina hajiga gear khangtap tap thrak ko matam da ko chaka da slip chatlan ba ta samna da chaka ga engine ga se asi marak tu da adum free da umhan da yana bagi pot ama yohan bai tare haji tong na sing na chaka ge engine ga pun da dum ung bi ne ba ai mathai de headlight che MT15 ki oina de ma ki headlight cha de LED projector headlight ade asigi headlight na haji vogil ba bike ti da ade crew wheeler sing de de ma mungan be headlight ti la hero aduga NS200 tana yauri jina ma ke halogen headlight aduga DUKE125 ta jo mangon de yaw jina halogen headlight aduga FZS V3 da mangon de yaw jina LED ga ai nes ke chamdam na ba sina mileage ki doina torge mileage ai ate kem na te ko ma thau liter amana kilometer ke achien be yai hadune hadi thau cha da be chang do gari atang ba le ga hadi oil pump da gi lupa kuntra ki thau hang do miyam yaw ba ai dina te ko pune MT15 ta lai jina 40 to 45 kilo duga mo NS200 ta lai jina 35 to 45 aduga atopa DUKE125 kina 40 to 45 FZS su chapmanare mahaksu ade mahaksu 40 to 45 kilometer ja thau liter amana thau ya sini makoi company ni na hire je launch to matam da so guys ai mathangi chamdam na ba sina ko kamra canon hide tengi capacity ade ting to thau kyam hap ya de aduna ihana am da lai jina MT15 ki oina di khambra natiye amka har ke mun na tabi oi video ja haide aham bagi oina MT15 ki oina di khangbra haide ai nui na khangbra hang mane kai no ai sakta dum yeng lai je bo se boy pu tho roi 15 ki oina de ai isa khangja de aduna song khanga de happy haide ma koina launch to boi da si ja hapak tre mo chi thau ira kai to no de ai ni yeng video da de hapak tre atopa video da yaram ma di ai ko da si oina hapak tre na ta sing nai si ki oina de khangde khanga gari comment box aram mo is NS200 ki oina ma ki chal 12 liter DUKE125 ki oina de
liter taraga point ani chuga FZS V3 ki oina di khamra mahak na challi jinna 12 liter challe ai ngasi ge last but not the least khwaidagi important oiba hara ga haidi mamal si imphal da phangba ji akoi imphal da phangba maman ni ko oina MT15 ki oina de 1.47 lakhs da ji imphal da phange aduga ani subage NS200 ki oina de 1.3 lakhs aduga ahum suba DUKE125 ki oina de 1.8 nate 1.18 lakhs aduga last not but the least daras wa ni ko daras nong thumom ni swanem haiba ID FZS V3 ki oina di khamra mai phangi 1.05 lakhs aduga AVS out of the no lupa lising tara that difference lai bene ai ni sai mamang du hai rai ko aduga mahaki look ki oina di ko look si di khamra mi ki wakhalon ai de aina amuba pa mi kanagum na anga pamam ni kanagum ma sama pamam ne da look ki waji dai compare da haptram ne di chamdam na ji da haptram ne si da de aina chamdam na ga de ai gi apam khudimak na khoi pamo na khoi yengu na khoi lai wa de adu de oi thok da ne adu de oi thok sibal ne to ga ai gi oina de look ta de kwai ri fajab ja MT15 hai de mahaki headlight to India da tholai wa bike khudimak ta komba mahak na first time oi ba di headlight to pura mi gi masang ne mayam ni na khangna ra magani ko ado look tari mana top chel le ayo ne haji je ma ga mana look amte yaw dia adu mayam sida lai ra khatang cha thoke adu mayam tu sida lai to ai de aina tikholi sing de si na ai gi points tu de ai de khwai de hen mane adu gari thoba de helmet ti upiu ko hai de traffic ki ya kat na bai da mak na ta mamal yam laba punsi de kan na bai da mak ta okay guys ngasi de mak de video se matang si solution jara ge matang video lak tribo mayam punna kainer si bye bye Mauk sagum ngasigum adum nuk laga ai video ngai biramu ai sungro shoida na mathani video dong lakini mayam puna thing na kisi sanale ba kangleipak na yai po and we want you in as long as you bring the love.